tinuasan ama asik kejadian tu aham ko niya saka wa ya mama ana tinuasan namin ang kaya magkakatulang kakawan mo o beripon kaya kung mga naghawan sa karaangan mo maraangan ka mahalin mo ito matinihaw ko sa nani matini saga mapaharag kukunuri po na ikuan kaya yan sa katusa bulbul abada kamu o tinuasan gano sa kinito tayo ng kabulbul ng tao ano karaya una mo matasaya sa mansan na kaya kasaduitan sa naraya ng kabulbul aha alama inasa namin inasaka yang tu sa kinatusa mode mababale to karaya na to sara pati ora talahora to nipi kuan imatini talahora may tadaman to haw sari haray sa to imatini aha amotin asan sa ganyan ang kadabre ang karaya na hawe masasi ako to kinalo ni taha ano karaya na pasadat kabungka naul kakawa usa ka orip ama orip ini kal itini tinangatag ito kapa imatini aha kabutin asan kinyan saga niya sa tumama tinasa na mamin tirena awira amiray sa kolonial ani pa ini to awira ulikatuni lanto saka no pagaman ko bana tapay nito maiwa o hanuan hangin mama manna sa kakasin na mo tohaw ani pa picture tulim sila na kapah no nero matinya kakil sa siya ko ako studinano kapah tun sila ninalo nita ano karayan aha ano marong kinyan sa imatini sa to hawera bakit disebutsan hawe sepata mehta nuna disebutsan ni itinito iyo siya sasaba ay kiran haw itinito siya pero lima satu hawera sakal nami mismo to itini no isuladan tumisan na maya mehta aha kamutin asan kanya saka itini hingyo tingi pagkabanaan to tinano no isuba-subar asudad aksirad saka inya sate suyo pun ha mama haina tinasa na amin mabandunan ni subot mabandunan ni sura aha naman kanya ire bahatan haw sanghapan no o mayawa matunita maka ada silaw niyan ni tahaban no karayan aha kuno niya ma pro tinyan sa kabukir hanawan mga sarungan na hatini pradikira itini katayaran bababud to o ku kapahatan sila niyan ni tahaban no karayan itini katayaran itini pisuladan matirato ngayon sa itini no o mayawa malipot at silagan haw sa kasoy pagsbawatan naman sa nagkinagarawat irabahatan sa lahat sa kadawin no mayawa at sa katanay mabanak siya no meron itaban ng kanay ang ulo niya ng saka soypon irabahatan samat sa lehaw sa mga natin ni mama turan na pinasa namin sa kabugay ano mo sinahe pagturan sa pagkariata ito napa tutanga no bawa nila nilita panukarayan
Amiyat sa harini mo sa hayang kumamakalat mo sa kanilo. Ang kirama, nangasal tamang, tinuasan. Ang kawasan ito kumamakalat mo sa kanilo sa kinasa ka. Hangin kawasan na ito na nalugot. Pero hindi ay nagtuli ang ayawa na may sarungo sa ito sa kabana. Tumitaw ang nakakawa, nausiyase, nakakawa sa kaorat hawere, painin hawang anwir-murmur. Ina niya marungot niya. Sa kanin, ikaw ito ang niya mahamama, ina. Nauraram na mo o tinuasan na mamin, mansa na kaya, ira, papalahot hakini, saan kami, lumasati, sa kasangan, kakruman ng marunong sa kahirang talaan na bukan, saan ka mahamama, saka, rin hamama, iaya, mabana, kami mahawa, nung ka, pa, araw-araw maan, milir sila, Taiwan, itiniin lang na nangyari ko. Saya mati satu awalnya, tatulong to. Kalau Taiwan itu kalau mana, malah si mama ina, terasa nama ni, sampai itu untuk tengah kerang tu marino berhok, nanti asan, amat sana itu mana tangis ini mati bisa saja sakit, nah. Ay mama, alma pilih-pilih ang haway-ray-ray. Para putaan, para karaman, para kawasan, haw, subot ka mamin. Ang suna, tayo paparahon. Manamaro, tinyan nila. Mama, lungo sa tuon, haw. Imating sa kaya, mapagkakudya sa tukapahalim sa danin niya nunta, paano karani. Icho amat kaya hawera. Saya kama kaya ayaw ay mama aina tinasan na mamin. Mamimaan, sinabahian, awawa sa harap palakan. Muna mo kung ayaw ay kung sinabahian na orif. Imatinin sa to, hawera, malatay rin. Sinabahian, malaki tayo, sinabahian, imatinin. Mamara mama niya ro suba-suba de babahay sinabahayan to ko alam na imatini mama no tinasaka babahay mamima agahan sa mata ayaw ko parso nasuyo pun mahawa ilay turudi makas turudan ang ayaw no tinian Pero patulong yan, maawa to sitabay, to saring singay, to sumiyahay, to siya oray. Kumagkapa, ay sa patulong, to maawa, ginutulan, to kapahimatin ng naro, hatira sa mama, na lumos, lima ko na mama, amukin na sa lumami, na matasusunod ay malakumod na naro, Sabi ko, kaya baki amarang si Yamasta, sa tinilalay, simal kini mo arkasan, ang batok sa atin na naaruwas, ang batok sa atin, nasaston na nagtaman no, tinasan kawalan, akapi bayo, akapi sinawan, akapi chibo, akapi turo, sasasurun ako. Natangsay din ang sabar sa amin pinihaan maawa kung halim sila ito kapa kung may nanamay sigura ng tao ng kaya sila ng tamis na kabalay hatirahan ma sumot kami ang kuni pero kami pagkansamahan parang pagkakarapan ang就是刚刚阿
公在讲的是一些他在讲他的导词啊，其实这个导词很长，所以以后我们再把用画面的方式再去记录了之后，再去一一的去做一个翻译，然后再去做解说，这样子会比较好。那导词的内容大概是讲哪一部分的？就是其实导词的内容呢来讲，它是有在讲一个啦，前面当过头目的，从日治时期到国民政府这样子，然后他们是怎么去治理部落里的人，希望他们的那个能力呢，可以是让在座的人呢得到他们的一些当时的那些能力，治理部落的那个能力这样子。对，这是他在讲的一些导词啦。其实他还是很多啦，我只是刚刚截取一点点这样子。好，谢谢。哎，那我姐讲一下，我提问一下，就是所以阿公是因为就是我们的那个照片，所以他从很早很久以前的祖先就开始讲，所以才会讲比较久，对不对？因为他都在讲那个，他都在讲以前在部落里治理的一些头啦，都头目啊，或者是当过村长的啦这样子，然后需要就是说让他们也能在这个现场里面听到他这样子的一些导词，然后跟我们一起参与，然后希望他们的能力呢也赋予大家，每个人在座的，对，好，OK， 好，谢谢阿公，阿赖阿公。然后开始。刚刚就是你刚刚有跟阿公讲说我们在听那个《奇雨记》跟《奇情记》吗？就是我们刚刚听了10几分钟的过程的内容。